surrender tawkhre Arunachal Pradesh ki Tirap district manung chana leiba Khonsa town da Nscn IM gi nupi kadar ama Assam Rifles ta khulai thaduk na surrender tawkhre Assam Rifles na matam kya gi mamang da gi Arunachal Pradesh ta ing tap phibam lehanna bu thorang lokhatladuna miyam da wakhal tahan badagi Nscn IM gi nupi kadar adu khulai thaduk na changjaraki bani hairi Darjeeling da nong kan chubadagi landslide thokpada taratare sire lambi phawna khidre West Bengal ki Darjeeling da ka hena ka akanba moong da nong surakpaga loinana mafam kaya da landslide thokpadagi miyoi taratare sire haina report amana phongdorakle North Bengal ki Darjeeling da ngarang numidang khwaidagi kanna moong da nong chubadagi mirik amadi sukhya pokhare na singba mafam kharada landslide thokki police amasung local administration na thodok thokpham da mi kanba amadi mateng pangbagi thabak paikhat na bahonare landslide thokki bana maram West Bengal amadi Sikkim gi marakta phawna balambi sing makha tana phawna khidre Durga Puja gi thoram yauna ba masing yamlaba miyoi kia Kolkata amadi West Bengal gi atai mapham sing dagi Darjeeling da lakhiba maramna lam koiba miyoi sing adu lamkhang da panduna leiri haina report asna makha tare Minister MLA Karam Shyam Y Khemsan TS Basant Kumar TS Shyam Kumar Imphal thadokre State asida anobalenga ama semna na bagidamak hanagi Chief Minister Nongthombam Birena lusingba MLA Mari Center ki lusingba sing unaru na bagidamak Delhi chatkraba matung ngasi makhata na MLA Mari amasu Delhi gidamak Imphal thadokre ngasi Imphal thadokkiba MLA singadu Karam Shyam TH Basanta TH Shyam Kumar amasung Y Khemsane makhoi mari asigi manungda MLA TH Shyam Kumar amasung Y Khemsana nungthil pung 12 makhai gi Indigo flight ta aduga MLA Karam Shyam amasung TH Basantana nungthil pung amaga minute 95 gi Indigo flight ta Imphal thadokibani hairi makhatana MLA khara amasu central gi lusingusing unaruna bagidamak nasi Delhi gi Imphal thadoklaba yai hairi Panba yabadi hanagi Chief Minister Nongthombam Biren MLA ahum Tongbram Robindro Haingam Dingo amadi Sapam Ranjan ngarang center gi lusingusing unaruna bagidamak Delhi gi damak Imphal thadokibane kongsara dugi mangoina na pawmisime Imphal International Airport ta hangbu wahangi pawkhumda hanagi Chief Minister Nongthombam Birena kongsara du state asida hojik oidiba phibam asiga mari leinana athobada lenga ama thambina ba center gi lusingusing da taksiluna bagidamak chatpani haina phongdoklamba leikhe Arambai Tengol na kesu ki wafam da akana mong biyaning da phongdorakle Manipur da thasigi haukiba tang ani ge ahinda makhan amasung lengang pokpugi marakta Kaunggilen songloi kauba nupa amabo tathi tawaina tawki haina Kuki Students Organization keso na Arambai Tengol da maral sirakibadu Arambai Tengol na akana mong biyaning da phongdorakle AT General Headquarter ki control room operator Laisam Robasa na khuyek piduna thadorokiba serol amada thaudo adugi matang da social media yauna platform kaya da dok narak liba wafam sing ase yumpham yaudaba aranbane summi lali khangdriba paw ama sandok tuna miyambu lana lamjing na ba honaroi dobane Arambai Tengol na asumba asengbada yumpham oiduna amadi thaba ama tawbada logi wangmada tawroi Arambai Tengol gi mingsa thian ba yaba thawong makha tana tawbigano marasib gi thaba keso na tawroi dabane madugi mahota mari lenaba authority da satuna logi matungina wakat piyo haire Lewa lamding da pothole sing mention kre haide Thobal district ki manung chana lairiba lamding Educated Welfare Association lewa na miyam gi yaifana ba thabak paikalapagi saruk ama oina National Highway dagi lamding sangayongpham amadi tentha phawduna chatliba lambi da lairiba pothole sing ngasi lamding Educated Welfare Association amadi Kangbok AC gi MLA or Surya Kumar ga khusamnaduna pothole sing nung na mention kre ngasi gi pothole sing mention bagi thaba aduda lewa lamding gi member ke ana saruk yakhe ngasi gi hol mention bagi thaba aduda lewalam dingi advisor harida sorok khaibamna phongdokhibada lengak na koilas tharakpa ngaibada lambi ase konggi kongak ta ngairaktuna nong tarakpada khongna phawpa chatpa yaraktabagi phibamda lakpadagi lewalam dingna lambi ase phagana bohonarakpase yamna thaganingai ne loinana lambi phatriba lekai lekai gi club association singna pothole mention badagi lamdingi phibam su hena sokhaloi haina phongdokhe State asida thokleba irang ase India ki drama ne haina rada bino na phongdokhe State asida thokleba irang ase India ki drama ne lamdam asigi miyamna phona kadna laurabasu kanaro hana Manipur gi hana gi Chief Minister Radha Binod koijamna thamlakle wafam asing asi singjamai chinga makhali wa lambida Anand Lifestyle Solution gi anoba e-scooter showroom hangdokpagi thorong mari lenana mahana phongdokhibane Radha Binod na makha taraduna State asida thokleba issue asigi matangda khananaba matamda India na Myanmar ga lainariba mari India apunbagi oiba kari kari sakka thorangi oiba projects
स्कीमसिंग पाइखꯠले हाइब खंगबा चंगे बर्मागा मरुप सानरिबा पुन्ना चटमिनरिबा लेमिनरिबा मियोइसिंग अदुना बॉर्डर लानसिल्लगा मणिपुरदा लाकपा मतमदा इंडियाना मखोइगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौबा यारोय इंडियागे इंटरेस्ट सोकपा थवोंगने मसिदनि मणिपुरदा चंगलकपा मियोइसिंगना मैतैगा खनाबा मतमदा इंडियाना करिसु तारोय हाइबा खंगबा चंगे फिबम मसिदा अखोइना कोइलाउ लाउबना कानाबा ओइरोय मुन्ना खनथरगा थबक तौबा चंगे हाइना फोंदोखे बीजेपी की सेंट्रल लीडरसिंग उननबा अपॉइंटमेंट पियो हाइबा याद्रबदि एमएलए फंडगी रिजाइन तौबा ताबने हाइना एमएलए शाम कुमार फोंदोखरे स्टेट असिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लिंगनबा ngarang फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन रुचिनबा एमएलए टीम अमा दिल्ली की दिमक इम्फाल थादोखरबा मतुंग असि मखाताना बीजेपी की एमएलए मरी दिल्ली दा पांखिबा दिल्ली की खोंगसदा दुगा मरी लेनाना अंद्रो केंद्र के एमएलए टीआई शाम कुमार ना इम्फाल एयरपोर्ट ता पौमी सिंगा उनबा अमदा हाइखिबदा बीजेपी के सेंट्रल लीडरसिंग उनगे हाइबदा अपॉइंट पिरक्तबा तारबदि एमएलए फॉर्मदगी रिजाइन तौबा नतना अतोप्पा ऑप्शन अमता लैते हाइखि एमएलए शाम कुमार मखा तारदुना हाइखिबदा बीजेपी के सेंट्रल लीडरसिंग असि अखोइगी मपी मपाने सेंट्रल लीडरसिंग उननबा दिल्ली दा लैदिबा एमएलए सिंगना अपॉइंटमेंट लौनबा सोइदना होनरमगने लमदम मसिदा मियामगी ओइबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबा हाइबसि बीजेपी की अपाम्बने बीजेपी दा हौजिक सरकार सेंबा याबगी मसिंग लैदे इंडिया असि डेमोक्रेसी चटपा लेबा अमने पीआर गवर्नमेंट मखा ताना सांगथदुना मियामगी राइट मतनबा होनबा चुमलोय अदुबु खोंगसदा सिदा सेंट्रल लीडरसिंग उनबगी अपॉइंट पिरक्तबा तारबदि रिजाइन तौबा नतना अतोप्पा ऑप्शन लैते हाइना फोंदोखे नाकल अमरोमदना सामू थादोक्लगा निंगथौ ओइनबा थी हुंबगुम सीएम ओइबिनबा थीबगी वाफमदु लाकदोरिबरा हाइनरक्ले अनौबा लंगाक सेमगने हाइना तौरिबा सिदा सीएम कनाना ओइगदोरिबनो हाइबदु खंगबा ngamdana लैरि हाइदि बीजेपी ने थुगाइरंब मणिपुर के अपुनब सक्तम असे कांग्रेस नतना अतै कनागुंबा अमतना सेमजिनबा ngamloi हाइना नाकल अमरोमदा रोजेना फोंदोरक्ले बीजेपी ने थुगाइरंब मणिपुर के अपुनब के सक्तम असे कांग्रेस नतना अतै कनागुंबा अमतना सेमजिनबा ngamloi हाइना एमपीसीसी की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन वाहेंगबम रोजित एलाइस बुलेट न फोंदोखरे वाफम असे क्षेत्रगाव केंद्र के मनुंग चना लेबा पोरोंपाट थवान थाबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकेबा बोट चोर गजी चोर के क्षेत्रगाव केंद्र के सिग्नेचर कैंपेन हौदोक की थौरम दा फोंदोखिबने एमपीसीसी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सिंधुना पांगथोकिबा थौरम अदुदा के मेगा चंद्रना बोट हुरानबा सिंह मणिपुर हुरानबा सिंह चौकरी थादु हाइदुना खोलाउ लाउखे थौरम अदुदा रोजेटना मखा ताखिबदा 2001 दा बीजेपी ना लेंगा हाइतबदगी मणिपुर कांगखोंग साइखि बीजेपी ना थुगाइरगा थमलंबा मणिपुर बु 2002 दगी कांग्रेस ना वाना होनादुना सेमजिलगा मतुंगदा हौजे अमुक मसेट मसेट थुगाइरे हौजिक थोकलिबा लान असि फॉरेनर ना थोखनबने अमुहाइ द्रकमरी लेने अमुहाइ अमुना कांग्रेस ना थोहनबने हाइना मरासीदुना लेरे बीजेपी की एमएलए सिंगना कांग्रेस दा ताइसेंदुना मियामदा उच्चाइरी लालबदि मतिक चाबा चैराक पियु चेनबिरोय मधु सुंगमलोय मसाना तौबा असोइबा कुपसिनबो होनरिबा असिदगी कनगे हारबदि कांग्रेस नतना ngamloi कांग्रेस ना तौरंबा थबक सिंग मखोइना तौबने हाइना मना थाना होनरिबा सिगी महत मियामना कांग्रेस दा लेंगा खुसिनबिरो हाइकि पनबा याबदि मेरा हाउस सोंबगी थौरम असि मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा ममांग सहिदा ममिंगतगी ओइना पांगथोक्तुना लाखिबने अदुबु इरांग असि खरा फगलपन मरम ओइरगा मेरा हाउस सोंबगी थौरम असि महौसागुम पांगथोक्नबा सेम सारकपने हाइना थमखि प्राइम मिनिस्टर नहा सिंह की ओइबा तोंगान तोंगान लुपा करोड़ लिसिंग होफुनि थोइरोंगी स्कीम हौदोखरे पीएम सिक्योरिटी स्कीम लेबा असगी नहा सिंह मालेम की स्किल की लमजेलदा समना हलगने हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंदोखरे महान हाई स्कीम असगी मखादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI ना महुत सिंदुना लेबा असगी इंडस्ट्री की लमदा स्किल की मथौ ताबसिंग फंगहनबगा लोइनाना लाकदोरिबा सही तरा असिदे स्किल की लमदा लैदिबा अवाटपा सिंग मेंशनबा ngamlagane ngarang न्यू दिल्ली दा पांगथोकिबा प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी स्कीम हौदोकपगी थौरमदा प्राइम मिनिस्टर ना नहा सिंह की ओइना तोंगान तोंगानबा लुपा करोड़ लिसिंग होमफुनि थोइरोंगी स्कीम हौदोखे मसिगी मनुंगदा mahai masinggi स्कीम अमदे entrepreneurship की लमदा लेबाक सिनबा थुंगबदा कानाबा पीगदबा स्कीम सिंग याउरी प्राइम मिनिस्टर ना फोंदोकिबदा पीएम सिक्योरिटी स्कीम असिना लेबा असगी ITI लिसिंग अमा हेनबदा कानाबा पीरगने मसिगा लोइनाना अनौबा मखल की मेसिन कियासु पुथोपा ngamlagani हाइखे मणिपुर असि इलीगल ड्रग तगी लाइन सेल तानबा याबा मफम अमा ओइना लेबा असगी ड्रग ट्रैफिकर सिंगना लौनरे मणिपुर असि आइन काइना ड्रग ललोंदुना ख्वाइदगी हेना लाइन सेल तानबा याबा मफम अमा ओइना लेबा असगी ड्रग ट्रैफिकर कियाना लौनरे हौकिबा सही 2007 दगी 2023 फावबगी मनुंगदा मणिपुर ड्रग ट्रैफिकिंग का मरी लेनना मणिपुर द मियोय लिसिंग अहुंगा सात्रु कुनगा तरेट फाखिबगी मनुंगदा मियोय सामगा तरामंगा लेबा असगी तोंगान तोंगानबा स्टेट तरा मरी दगिने
masiga loinana drug trafficking ka mari leinana phariba mioi singi sada nifuni thoide yumthangnariba Assam state tagini haina report amana haire Manipur da phariba drug traffickers sing asigi manungda Bihar Chhattisgarh Jammu and Kashmir Mizoram Nagaland New Delhi Punjab Rajasthan Tamil Nadu Tripura West Bengal amasung Uttar Pradesh da leba mioi kya yauri Assam government gi maikai dagi phongdokibada makhal makha kya gi narcotic ki market ase India da leptana expand tawrakle Manipur asi brown sugar sungbada natana ganja sumarang kaina thai masiga loinana yaba tablet amasung WY tablet ase yumthangnariba Myanmar dagi Manipur da yoroklaba matung tongan ba route kya da mafam kya da sai thoki haukiba sahi kya da drug kamari leinana phakiba thodok kya aduna drug sing ase laiba asigi tongan ba city sing da pukina balambi asida distribution center kaya amasu leiri official gi report matungina West Bengal gi Siliguri ase narcotic ki maroiba mafam ama oibata natana tongan ba athingba thamliba polam kya amagisu maru oiba mafam ama oiri haidi heroin number 4 ase Myanmar dagi Manipur da thajelakpa asigi mathakta Manipur da so mamagi government agency singna heroin number 4 sungpham unit kya ama phaba punbagi thabak kya laide narcotics and affairs of border NAF ki report matungina haukiba sahi 2018 dagi 2022 phawbugi manungda lupa million 902.3 4 belu oigadaba popi pambi sing yanthatuna manghan khre haibagi report lai hairiba matam aduda Manipur da lam acre 19,547.6 da tharamba yamlaba popi pambi sing yanthatuna mahan ke haujik su leptuna popi cultivation ase maru phangna muthat nabagi thabak leptuna sathari haukiba sahi 2022 da Manipur da phakiba drug sing amasung popi pambi sing pak sana mangkiba sing chaurakna $19.88 ki belu oigani hairiba senpham ase state ki total gross domestic product ki sada saben lomni panba yabadi Manipur government war on drug laukthokton state asida drug maru phangna mothatna bagi thaba ase satharaki bane adubu haukiba sahi 2007 dagi 2023 phawbugi manungda drug kamari lena conviction pi ki basidi sada ani romtane drug kamari lena pharaba meosing sada ni futarete bail da release tauke aduga sada ni puna judicial custody da lairi haidi